te hagi snem ke bala lejno katno ke jing jar ni kamtam ke lej kawan namar ba kamtam haga por bangi don kam belej sha kum ka la banong kum kanong ba jongi lane ka headquarter jongi ke po district chanong po dangi don kampang ada haru ni hap yai lengbah ni hap yai kelan na kalenti ke bajangai nama bangi mlai nang ne ni la persang he banwan lat wat lenti man la ke kenti ba hagi MLA ke bala lejno hoj ke lawan tang ban chuan theo nrei klem urlong pat kata ka jing mu kata ka jing trang ka jongi te hakane kenti pemerintah ngedap da kecing kemen ke bakrau bau neu MLA neu nong pat ni ba chatles marngar la snap ke kata kecing ut kecing nam jongi ila kloi ban pensneu sa ke bor bahalor sa ka sokar ban penurlong kata kecing sneu jongi te ngedap tang da kecing kemen kecing somu ban kermen banang ne sakmat min sok min sai ke pau ke su hoj ka jing ap kami ke jing hakane ki phog snem ki wadap yang nut dengan surokan live nomor ba iban sibun di sinong iban connection iban lek channel po sen dengan kita nomor kajaka he usurok ni mut di surok ba set code nang ne am sling channel po di nomor kata ni ai ke jisu ya MLA jadi bola simpia ban penio angi ke kasi dokumen bat kasi ba kerpang ia kapan yo no yang surok bot mentah ikin tre man laka por uji kerpan dari kamla no dari kata kene por apa kita minta atau yo melihat ini pak asles marngal pak yo no yang surok sedang mentah dia nak leng juga hinga snow penpau ke jing sungu ke kraw na marba haki post na mungkin baladap ni kumkinong sinong don kata kajing ke bakraw hakit ke ba kumotip ba kini ke area jing baro knai po 100% knai persen ke dege di nongrap te kakit ke ba ro ke dege wei ke ba ni don kam hak mo fil jurip mentah bagi strok ke long ke bakti ya kam tam le por sing por liur nomor kalong ke ba ba nam ta kakit ke ba tam nyangi ki nongrap de yelse de leng ba ka jing kloi kinong ikhan jingi mo banirap kamtam mentah tagmut bangi la banyo sen yang nyusrok kumba ki layo snyo markat kini kipor di snem di bala tiap ngitan ke jing jar sibun hangne namar ba kene ka surok kebu ya ke jing hangi namar ba ke surok ndeu ta ka hakapor yur le mut nimlak ban le china china ro kena kaliang ke jing ngi dap ke jing sokmen ka bakrau haba na kaliang jing MLA dan burong jing kila sim ya kene ka sinjam na ka bentaban penyo ya kene ka surok dengi ai kule sibun aku benta jongi baga jing simkya ka jongi na ka bentaban penyo yau neu surok namar ka jing kwa ka jongi ru bau neu surok bengin yo na hi ka black topping na ka benta ka jing pensuk yangi aka lek kawan ka kit ka ba kamtam lele ka pang ka chito makiliang baro dengan sukuman ru ban yathu akan ikupor ba menin kesengi ngalayo ban yikundo yau deputy chief minister aga yung sa ajongi but na sukuman ba yau surok maurong nadu ritiang hadum kairo ada ban sanction de ngatrai lada kumno ru namnot ban ong tik ubanai dekat kum gijing ekran menin kin sakhat tendarno but ngatrai la kumno how December le January layo ban stang ban tray yau surok maurong tenda layo bantre yu ke surok maurong ro ubadon 100 kilometer kibalik don kam sam sning ro nak ni area kala sub sibun bat kawai ke surok kabalayo sanction gede surok na maulos nai sakdo hati 40 kilometer kataru de belayo sanction bat kin sedang ha kejuk ke por bantre kin hot tendarno nang tau surok pamlatan ubalasa de ki post nam utaru nilayo sanction bat sen kin satreno udon ke beberapa kilometer nang ta usurong na umlaper shalom poi 100 kilometer unero ilayo sanction bro south lagi ni surok PMGSY